وڵاتیان باژارێ عمودێژی لە ڕۆژەوەی کوردستانی وەکو هەموو دەوەرەندنیان کوردستانیش بەر ئازادکردنا چیای شنگالێکی خۆشن و ژالی هێزên پێشمەرگە و هێزên دنیایên کوردی بە و داخواز دکەن دەوەرەندنیان کوردستانیژیش دەستی داعش بیان ڕزگارکردن. راگەهاندنا ڕزگارکردنا هەرێما شنگالê ji aliyê pêşmerge û hêzên Kurdî ve bû cihê rehetî û kêfxweşiya welatiyên bajarê Amûdê. Welatiyan ji kênên re ev serkeftin bi serkeftina hemû Kurdan binav kirin û hêviya rizgarkirina deverê dinî Kurdî wekî Kobanê jî kirin. Rizgarkirina Şingalê em li tevahî gelê Kurd pîroz dikin û bi taybet li wan hêzên Kurdistanî yê hevkar ê gu bi hevrê alîkar bûn di rizgarkirina Şingalê de em bêhêvîne wek hêzekî Kurdî hevbeş hemî derê me ê guhatî dagirkirin rizgar bibe wek Kobanê jî. Em gelkî kêfxweşin inşallah nêzik wê hemû مناطقی کردی ریزگار و تف کوبانی جی ام بهیوینی انشالله. كيف ما قال لك هاد دماغو مديت شنقال اج بندستي هزين ترورست هزين داعشي ارهابي دركت تمامي بشتي جوج هزين كردي و دبيشاوان دبيشمرقه درباسي شنقال بون و تمامي خلاص كرن وام بهيفين دمك نيزيك ده كوبانجي وك شنقال خلاص به. Welatiyan her biha ji bo nedûbarekirina bûyer û karîsetên wekî Şingal û Kobanê daxwaz kirin ku hêzekî netewî Kurdî bê ava kirin. Em dixwazin hêzik parastina Kurd navnetewî jî derkeve ji hemû rengaş, hemû kesaş, hemû ola, hemê cê ku Kurd lê de eyîşin bi wî milletê di nav wadê tev hevdû meselen. Hemû bibe hêzik bê avekirin ji bo karî bi parastina ملتي كرد بكل هردري. هم بهيفي بون جهازك عسكري ولو راستي نتابعي كسن معين سياسي من اجندات معين بنتابعي ملتي خبن امشي في وقت دولتي اي اوروبا واي امريكا جيش عمل حال كي بلكي امكار من نبس شنغالي رزقار بكن دورا ملتي خوغش رزقار واراده ملتي خوجي رزقار بكن. Rizgarkirina herêma Şingalê ji çeteyên Daişê ji aliyên hêzê Kurdî ve di dilê welatiyê Rojavayê Kurdistanê de rehetiyekî mezin çêkiriye û ew bihêvîne ku hêzekî netewî Kurdî di demekî nêzik de çêbibe gokarî bi rê li pêşiya êrişên li ser Kurda li her deverî qut bike. Rêber Cezîrî KNN Amûdê.